bridge na vezo si na bon savin ani la pha khen bolin tu ne ai na kyo video hi pu lamin lun sing sit ama he ko tu a lam kai khat he en tu la zan hi a khat ve ni a zan hi a thu su chi ve na he le ko tu lam kai si mass resignation sehil ka hin seo ji mu so ke di we hin ipga he to bang chung uma ipga ko tu a lam kai ho chun mass resignation a bol ham ti chu pu lamin luna ko nai na ngai la di hin ten ma sa penen pu ulun nang en na pat man tam ta da bridge ten hen pe ki je na chunga ke pa thu kain sen ama sa penen pu chi mass resignation na hin bol pen we ipga ko na ip chu ipti au ma hele chi mass resignation en bol ham ti chu mep het thading in nei brief pe leusen kan nome Ipaw me saying alom ta ahin mi pizo seyang doubtful ahi ding chu ta sanomin ipile hichi aji ka sei masanga hin gal hung ke pana kutu activities background chom cha ka ga sei nomin ayi chu hung ki mat ding ahi in May tarik thum 2023 hichi ni kho a chu gal hung ki pan heti hi hesu ke jave ale tarik li May tarik li ni in hichi kutu hi lamkai ho hi anaki formin icha chun keyong bulbula hi general secretary to mun chu kan to hin mi pi sentiment ho zo se hi hiti a lamkai chun kin po a UPF ke nu han lang MLA ho han lang ten le civil society organization o hit han lang house au pa hi jong le hiti a chu mi pi hi in loyowa tu chan ge ya hi separate administration movement a hi nasata pan in la wa hin hichi to kilhona hin boina tam ta lam ki zot la ya hin akitu zingin ahin lung thalo wen hiti chen hongki gal kai zin 2025 March tarik thumahin ichi remembrance day martyr cemetery phaijang muna mi pi zo se zauna in public meeting to join in nakibolin hicha chun nam mi pi te ho zo sen avelin kilung to ta in imakho wa izui diule kukizo political demand lol hin ahi to ka se a nampin kilung kha ta chi pi ding point gate hi resolution hi anakila in hi cho hi tu din munahi event a hi le atam zo hi iti hin lamkai chingin jong kapu na le wang win ichi public declaration pa hi kasi pi lo zo lo naw jong tam ta au min icho mi pi het thading in nyaw khat khan sim do masat no min ai chu hi chi ho ji a hi mass resignation ki bol hi ti hi ka sei do nom je a chu a point hoi kan sim do no min a khat nai hin hi chi public declaration hi 22nd remembrance day hi chi martyr cemetery muna hi 3rd March 2025 ni kho a hi nampi in anakila ahin akhat na nampi lungtup separate administration imu to ko wa ki chol lo ding a hi ti a he chol long ki chol pon ani na in solution a hi lo la central government to ki chi ta a kinu tu na ka sia kukizo area free movement ti chu beite te lamla thailo ding a hi athum na hin separate administration lol hin theina dinga democratic movement bol thei chan nampin ki bol jingding a hi alina hi koi hi jong le ama chang phat chum na dinga government lung hol thelo ding a hi anga na hi kukizo sate political demand law hin taka a buffer zone ki veng bit jing ding chule koiman asu ke thelo ding a hi agum na hi gam gi nga volunteer tena nam se pai ho ki man thelo ding ahong ki mat kha le concern DC le SP in mo ki po ding a hi sagi na hi kukiyo chate ka le hilon na don se lo le solution ding ngai to lowa government in nampua kukizo chate chunga
peace mission CP ding an got te le state ruling government boycott ki bol ding ahi again na hi kukijo chate political demand separate administration in the form of union territory with legislature hi EP din mun hizong le compromise koi machan abo thelo ding ahi hi si point ge hi 3rd March 2025 ni kho ahi nampi in joint declaration anakila ahin ahin hi chi ho hi tu hin lamka hi na in mi pi lung de ya hin ai lo le kilol na ho hi ka chi pi zo ta po vin hi so point ho hi ka chi pi zo lo ta wa hi le lamkai ka hi naw chu fit ka hi ta po we ti ai ka ki ge lo hin ai chu mi pi in nam pi in ama he lamkai hi la phan te ti a chu kangpo pi district pom pi a CSO zo se sahil ka makai na a hi try in pi ho hian lang om zo se hi zoina meeting kinaya hisa chu representative khat kila a isi committee on tribal unity ko tu kisi mahin chu an avet sa chu la kangpo pi district sunga kiloi khom na umzo sin participate ability na he ko tu hi command platform khat chu ahi le hisi command platform chu ipja kisi ham iti ale tu chung inam movement no nasata a mipi chuteng le namdinga phachum na tongdo dinga chu hichi committee ki siama lamkai ho kileng ahin tuni kho hin point phabip hi kachi pi zo ta povin solution umka sia free movement ti sumei te lamla thailo ding hi ti jong ka zo ta povin chuteng le buffer zone ke thailo ding ki ti jong ka zo ta povin ka zo lo hi phabip set om tan i soi ka vet no wale moral ground na tu chunga hi lamkai zo se join meeting kine ya hi chi hi mass resignation ibol lo ho tai ti hi kaung kilo lawa zan hi ni kho achu ki vai pu na dola hausa upa eina form do sahil ka chuten le kukin pi ama ho tebala hi ka hai now resignation ni kapilu no ahin ti hi chomcha ipja ka hayu ham ti ho hi kan se hin chuten le mi pin het khiel lo diu hi lam kai ho jong hin mi pi lung de yawang na saten na katong no movin ahin kato thei ta lo je wa kai ve ti wang he mi pin jong ne het tim pi ding win tau na kan ne jun ahi ki pa me pulun ka to zo ta lo bu si 8 point declaration pen sila cha tam zo chu ka to zo ta lo na ti a hele nang ho mit mo ji ham ai lo wa hele to thei lo na ding i pi mam ti jong chu ki to thei khat a he in na e chi chu EPGR nang ho chu nen se ya hele organization ki loi khom na zo si representative ba ko tu committee on tribal unity chu ki sem a he in ajuti a hele CSO zo si zaw mi pi public support mandate ti na he ai le nang hon na to lel theu chu EP2 asung thua anung thua IP ham ti chu ki do the question na hen chi chu nei don but the diu ham ichi se ya theng se ya bu a hin ho kukizo nam pum pi in common political platform khat in a si movin ichi chu kukizo council iti win kukizo council chu apex body a in mano ahin ale i movement ho zo se hi ama ho to UPF ke no to elected MLA ho lung thu thum ama ho hin eipu yu ahin hilanga amun langa ho hi pressure group ki hi ahin mi pi to ki bo ahin hi si kine pi lung thu thum ho chun hi chan gya nampi declaration ho hi eidin pi zo to po kitile seiwal hi lo ahin aji chu hi se lung thu thum chun ki che ta a eidin pi wa hi le hilanga ke ho pressure group ku tu yong chun
mi pi thane na chu hi si ho zo se hi ka ven zo dingo ka chi pi zo na lai dingo a hin kine pi ho hin eidin pi zo ta lo ze wa chu ki ho hilanga pressure group mai ka hi win hi si political talks a zaw zong ka hi po win movement government tu ga ki ho zong ka hi po win chu ten le nam level a zong apex body ka hi po win chon ka bol thelo chanu ki ho adinga limit aumzi in ka ngai lu le wang nam ka ngai lu le wang win tuni khoin atha be en me tarik thum 2023 ni kho apa na nam ga la hin khu anamol lem teng le in le lo ki hal tha ko lo veng hin da la hi che ho sentiment wang hi kyo no ka po zo po win lai nan omin a hin ki ho hi na a hi cho hi jang pe na apex body ka hi lo zun ka chi the lo na chan o mi hi cho zo si ji a hi dunia hi chi 8 point declaration hi kadin pi zo lo we ti hi chom cha hoi ma ngai da yong ka se ai pon adi ka se he ki pau me pulun kangpu pi district hi gal hin nei wa panin zong gal zong na ha do pen an gen zong na gen thei pen a bol hoi pen gal bol lang hian lang zong le ti a hi mun tina mun chum chuma nam mi pi te hen ane ki kinep pi hen a hi wangin thil chi dan hi bet le PG popular government hum zowa pat hin tham khat a hoi lo deu to bang khat hi a umin chu ting le zan hi ta in zong Meitei siam pa ho zong chu kenga ti ta lampi ana ahung ta ben na hele je mi pi lung hin nama ma ain he chi ho ji a zong chu no chu na ki resign he mai the a ji chu khat chu te ding hin no na ki resign ji yong chu he nge se mi pi zo silung ge la zong hi direct nga HM deputy CM i tu ji wa chu government dan dung zu ya chu nan thei lo na ding a ji a chu chiu hin te ti hi mi pi tam zo en ngai da na he nang ho mu da na chi chu hi di ham deputy CM chu an la lo hi lew hen inan thei di ham ina la ji ba chi nan thei lo ham ti pa jong hi them khat mi pi a he thim lo hoding ni ga hil thim ki lew zum kan no mi kulun ilahi very sensitive issue ahin popular government iti win thupi ta in wana ko na hung ki se bla iba sa un he thim lo me tarik thuma pana chu ihung ki khen wang wa MLA ho hi MLA hi na ko ham resign tu chan ga ki bola government a zaw su ke hi we khana khat yong MLA ho hi sei phat ding ka he pu nai ki bang che ai we abon wa manipur government no ya MLA hi na ho koi ma gamna nam ngai lu na zalin ka ki resign ti koi in he nu umlo mo law and order dungzu ya chu aboi ta je aju gam sung su central government in president rule an koi thu ahin an koi zawa revoke abol ki na chu government chu atha sim ki na hin ale atha sim be asun kilung khat tan 10 ku ki zo MLA chun ki ho separate administration movement hi alot hin to ka si in nei pi to ka si nei fulfill pi to ka si win kyon kanami pe ka le thilun na ho zo se hi kyon kapu wa hin kanami pi tew ding yel nan tuni hin kilung to ta in mass resignation tunia ke ho bol banga a bol diu anna bol han lang hele nampi chawai lo ding a hin a bol po win khat chan government mi ahi so ken tun lang government a bon wa ko ham popular government a zaw lo ten cookies zo MLA ho zaw so ke jo wa hi ye chun mi khat la ni jong blame ka bol no poi ke wang a bon wa blame ka bol he tunia ahin tu chunga tu chunga continue kapul hong kapul hong ngas ra thane na phone ong nan koi phat kin ngai ti dam ku okay
tai chỉ tôi đã xây bên chỗ bùn à background họ chỉ xây bộ hiện na thu thi sa nung pho nung chỉ đi vang cho hiện na chỉ cho nông hòn Nge tua nge. cú lâu chăng lâu năm din mun à hồi lâu lại ta lam kai mi hi za chun mass resignation nine ball jing chu na pu na lo ham ti isim mong le go dong le sim mo the yong na hi ben na chỉ chu nam again the pa na chu na thu zo lo pa no na ki resign ham ti yong sei the lam kai kine pium ta ho mi chi za chu ta na naga resignation naga bol jing chu ka zo ta po ve na ti wa na bol pe no no ho CSO zo si represent mi pi mandate organization ko tu khanin ti a chu ka zo po ve na ti wa ai le kangpo pi district nga chu koi nei lam kai wa i movement hi i ti ma bani kal sun di ham ole hi chen ki chai yeng taw te ki hong khut ka ki sop tai a ki chai tai ti na ham Ichila hi ke ho lam kai mass resignation bol ho hin nampi nat nahi kapu nat be set je wa kabol hin tu chunga hai kyo ka tha sit manwa ka yu hi lo he tu chunga hai nampi nat na nampi lungtu kamul so zo lo diu pa hi kapu nat be set je wa mul so na thei lampi chu ka ho lo hin adi ta icha hi mi pi thane na pa hi hung su do de wang hi ka kinep nau he ichi mi pi thane na iti teng le mi pi mi jo sin mi tham jo si lungyal chu kha chi pi ding tin ai pun a hin mi pi 70% in movement na dinga nasata pa na hin la a kilung khata abullanga movement hung kichi ahing pa hi avela ahung hin ki thene ding pa hi kyo hin nasata a kakine naw khat ahin ki ho lam kai lui ho a ko na chu hi chi movement kichi ta abullanga ahingjing nasata nampin kilung khata ilhai pi pau hi si movement chu ki ho hi na hung do zo lo ta jong le mi tha in chi ta bang hi hin podo le ti hi ka kinep naw hi je ai tu ni a hi nam ka ngai lu je wa ka hai yo he ti hi ka ga vel se ki no me na hi ki pau me pulun thom hau ma jing en nam sung he tu lai din mun he nge sung tho chi chana progress ham wang zu lam kai ho akonin jong briefing jong di na ki he di en hi jing jong le mi pi vet da na he mi pi perspective ai tu nam din mun he hoi lo lai ta dan a he en cham na jong di infala festival gamang loi ipp chi ho to bang a hung umen ai le to chu sahil ka ko ma nang ho chun resignation letter na pi u hi ta le mi pi mandet khat lam kai khat ki ti chu hai nom phat le mo hai jing the yong chu hi lo khat dan jong in ei diu chu ka ta sanen ai le sahil ka te chen hin pom hi te hen lang nai the lo diu hi tam i tham khat ne nai the lo diu hi nam din mun hi to bang lai ta no resignation ka pom pi pro ti ham khat hong le ma ban chu i pi step na la diu ham very clear he chiwang he Mhm. in zo langa abul langa ka se nampin separate administration movement law hin the ni dinga kilung khat ta a 8 points declaration ani pa hi mi pi thane na a nasata ichi zom jing pi diu ichi koi man akam thelo ding kilung khata ichi pi diu hi ati wa he na wang chun ipida ka thasi diu ham nam ngai lu na la so tu chan bon kum thum ning di chet bon ini lo izi icha isu pi sangam don man lo wa hung ki la ya hin tu ajong ipida ka thau se da ahin hi chi wang hi nam pi kilul na pa nam pin si pi dinga ki zui pa separate administration movement to ki tu a lamma ki zo thelo ding lawang chun kapan ki lo yong chu imacha avelu lo ding he ti chu ga se do no me na he im le se ke bangin koi se phat na jong lo ne ho society hi thal join a control in a vai hom na lai na koi ma jong chu particularly nong ka sei di in kangpu pi a jong chu hi nge ki he sa a hin ama ho chun I chanam khana jong a hu do I chanam khana jong nam sungong chu khang to the lo ti to bang hi a ji in ji
sai khat le le ve nai sei ting le chun adi theilo tampi om ji hi chi hi balance ball tu ji ngain hi chi I chana nang lam kai khat ni nei na fila chan na lhaya gen thin na tho na to a hin nang ma mu da na iki vai hom pau I nam sung wa thanei pen chu thal choi ho hin ama ho hin aphat na sanga aphat na abol do tam zo ma si na abol do tam zo om ti hi bet tu ngai ji nang mu dan them khat nei si pi thi dum pulun hi chi hi tu chung hi gal ma sanga chun mizo sen thingnoi amu nom ta pu na even keji gi nyong kan na chime ai chu nama dinga movement ina chi pi ta pu win gal sa ta pu win I ho sunga bo hiti chun I ha hi mu win sumla pai don nan I mangu win ije chun keji gi nyong I thingnoi ho inam se pai ho chunga hin kalung anakim pun mi yong tam ta 70-80% 100% kiti jong ki sei jo ki sei hiel lo mai the ina chimu ai ayan tu chung namgal di ta en nei pha nu hin I nam se pai ho jong nam se pai di ta so ong hi win koi party kitalo abon lung khat ta khat en buffer zone anga win volunteer ho to om form win lam kai ho non nasata command abolin ilung khat ta en itingu win tu chan gain buffer zone kel helin itingu we ki papi ta he ewa nam se pai ho no ta sei se poi tu ni hin ai hin apex body political platform in a ho civil body chutin le 10 cookies o mla ho hin ngampila namadinga dingleo inam se pai ho win zong anu azui diwa tuni hin koima nam se pai ti ala thala soi manachun imo ki cha cha nyung win imo se no win imo dam win hi chiwang kin kadai poi inam se pai chu I hu de he I thi na I hu ding igen the na I hu ding tuteng le I boi na jo se aman dinga inam se pai a hi win inam se pai ke wang tu ni chan gin ka ki cha poi koi organization he le inam se pai man dan hi hepu win thim pu win sei se na lang zo I ha man win tu chung movement kang pu pi context awang hin nam se pai ho to wang hin long khat tha khat in bang na akitong khomin kang pu pi district de in ting noi ho zo si akiwam form unified command ati win hi chain khom su ke jawin na akitong khom aboi na poi ti chu neu khat ka sei no men tu henge chunga pulun seyo tu seyo chunga Manipur chief minister Bairo na kangpu pi khopi sung ain zot pa he mi pi tam ta in thingnoi ho pressure ji a ku tu ho hin lampi a hon pi he ti hi a he them lo tam ta in a se juvin hi chiwang hi kin adi jong a hin ata jong a hin tu ni chan ge in thingnoi lam ka ya ko na ban na bol thailo diu na tin thailo diu ti threaten kamu po we ti tu ni a clarify ka bol no mi na hi ka to khom pi lam kai ho yong dong win koi hi le dong win hi chawang pressure kamu po we a aile hin aile pulun ipisi anatin lo ham ti chu question mang de hen hi cha hin chen khom pi senapati milong ho hin amo ho apex body NPO wang hin nasata request a ball win amo hon a ball masang win zong amo ho deputy chief minister pu dikhu ama ta in that 7 May that 7 no April that 7 ni hin ekimu pi win ama no nasata request a ball win kyon kasayu chu pu kyon sanapati te program ma CM pa hongding su kaza da po ve ahin tudin munahin kyon movement kane juvin kasopi kasangamu mizani le som thumbal in humu lemin
in la lo tam ta ki halan ko lo yang tam ta ka san win aten la asanga sim galzam displaced person idp kane juwen it's also si sentiment in government ko ma address ka bolwa ki vai hom na tum kane lo wale majority mail he te to chang khom the ka hi lo ti hi kum thum di chat movement kan chi piwa chi solution ka mu lo la jo hin hi chi ji hin kagam sunguwa chief minister hi jong le mail he a hi kha ye chun nom ta ahong ding wang chu kyo a dingin anai teng le ki hon ting hi jong le veng alungna galjam asopi asangam thi anu apa thi aji thi hi cho loi chuk katin zo lo du a sentiment ama hon asu boi tho tho du hi ye chun ai the alung se ten nangin jong request nei bol pi kinun lang honorable cm chu chopper a hello la another alternative route khat chu kyol hen lang chi hen ilangan npo te program chu kyon pa kasu boilo di hi ti chu request nei bol pun ka ti win amanyong asayin na ho madam nem cha deputy chief minister nu to kin nasata a pu khem chan chu request ka bol honin ai poi normal si chat hi lai jong le tu hin kangpu pi district sung yong hi neu khat problem hi solve ki bol tabang ahin nang hi chi bairu na na hung ki na another hi chi an chi sa a boin ho hi aviala hung tha pin do ki the hi in hi chu nei the le so par hum khat na chin ti chu ke ni no request ka bol thanin nom lo hi ti hi ki chi ta a deputy chief minister di khu en ka ho kom a sei nei hi cha chun kyon ipi le yo lam kai hi jong le wen nampi sentiment pu alam kai ka hi je win kyon ka changwa di sun kala thei po ve pilong kheu ki nun tin kan he sa ki duty chun ka ki khen win en ka ki hobun kanum ta po win amo yong pharesan ka sei pe un ichewang hi bairu na ong ding wang ka gel thei po ve ti chu jeng pana ka sei wa npo ho jeng yong chu no program wang khon ka su boi kha po ve tu chunga yong ka su boi lo di we a hin bairu na ong di wang ka dei po ve ti chu kichi ta a npo ho ko ma ka sei wa ai wang last hour chan gi chun na sa ta pressure ahin bol je u chun chins khat ho mumen ichi ho neu khat ji achun 11 over je shut down hi ki cool off katan ichi hi ka cool off ahung ki cool off chu nampi declaration point number 5 hi palke uki yo chate political demand law hin to ka buffer zone ki weng bit jing ding chila koi man asu ke thei lo ding ki tipa hi to chuteng le resolution number 2 solution a hello central government to kichi ta a kinup tu na ka sia ku ki zo area free movement ti chu meite te lam la thei lo ding ki ti hi chiteni point hi apal ke hi theng pana sei din hi chi a so moral ground na tu chunga hi nampi de ya ka chi zo ta po vin ti ja chu mass resignation ka bol hi ai le plun to chu buffer zone chu bridge sitam buffer zone talo ti na ham buffer zone chu maintain hoi ta ki bol jing nai volunteer hon pharisan anga jing na be buffer zone chu enge cm pa khat ve hu in by force in by ro na hungwa lu jong le kuki zo ade a kangpo pi district buffer zone wang chu ake apoi mail he te hong lut poi state force hong lut poi hoi ta maintain so ki bole bichi ama ni khat hong full jin mana chu ima jo si ki sai di wang ai poi ti chu ka ga se ki no men he lam kai khat na nahi na le pulun tu chana na experience dung zu ya ma ban hi pt na mu am cm pa chula byro nen jong ahong thei tan
iting povin isuboi povin ama chun isobu atham ilung obet na jong mai the test ei bol naw jong mai the hin I fail ta ve ti an accept mam hi lo wa le ipi na sei no ma yang hama banga central government in kisita separate hina declaration nong so e bol lo la we are still Manipur government no ya hina la join CM khat chu khat ve igam sungu ahen zot mana I movement nu pura field ahi ding wang su hilo ahi field hinai sai lo ding hai mo mi peace sentiment public sentiment chu analai pa chu akipojo poiti na ahin hichimana wang chu movement akisai tai ti ding wang chu kanum pun sayong kisai lo ding tua zo hi avela mi pi zo si hi ten le lam kai hen lang UPF ke nu hen lang MLA ho hen lang hi zong le tu chung thil su a ko na he avela revive ki bolwa reformation isunguwa ineiwa ikitha semuwa patta ta lam izot ki no lawang chun ichi movement no hi loting ding ti wang kin na len ta kanei na la yin he ki pau me pluna chai na dingen kan do nom chu PG hong ke form hen e ho enge MLA dang hong chu azau jing hinai na tin zo na sei ta an ka he themen deputy CM chu piniam cha na hen la en hele lam kalam hen lang hoi lang lang mun chum chu maung chu mi pi lung naw ki pin naw men ele kangpu pi district cha thip chet ki nen ale tu en CM pa bairo na hong ki na hele mundang zo si nam mi pi te zo si cha lung hang lung na thang tom dim set ki nen ele KPI nam mi pi te cha thip chet ki nen ele ni ve he ta ni che he chilang KPI district nga lam kai khat ina IPT explainable yeah chom lam pe na wang chu mi pi wang an ne thei wa lo di hin ka tu sei di ku ki do cha ten tu chunga separate administration movement ichi pi hi imu lo thu chom union territory with legislature iti hin popular government jong ai pon Manipur CM yong ki boi pi ai pon state government him chu ki boi pi lo wa dairenga center to ki kheu a hi in ichi ai ke wang hin ka hu lim na yong kana sei ji in popular government yong I ho subject ai pon I ho boi pi diong ai pon state government CM han lang ko yong la I ho boi pi di I ho boi pi ding pen chu kilung khat ta ichi movement power center government in anai lama solution AP thena di wa chu ibol thesan ibol di bo hin hi cho hoji hin namwang hi ke khel potin chuten la nam lung tha nan nei po te ti hi ka chi pi hi to kelonin hi chi chung sang wang hi ke wang se yong ka sei nom pon subject ngong ka la lo hi ti chu chom lam ta ga se he ki pau me pulun mi tam te na gyalan zo anen se banga chu thing noi hon aza da ji wa chu ki phin na jong lo atin lo hin te ti zo he na last message hi chi chung chang chu thang nei ga se pi in lang district dang danga na nam mi pi te wa en mun dang danga na lam kai chan khom pi ho a hin nang tun ki resign ta jong le chan ama ho adinga ip na se pi no ma minute ni nei se pi the we ki pa me Kangpo pi district se Halloween mundanga kalam kai chan khompi more tengnu pal lang hian lang chu champu lamka pherzol jeri tamenglon lang hian lang hizong le tunia to khompi lam kai ho kan til ko nom naw so tunia hi kyo hin nam ka ngai lu lo je wa kai yu ai pon ka ngai lu be se je wa thil pha so do na dinga ka yu a hin nam hung kilung khat na dinga ka yu a hi to kelonin non jong hi chi hi kitil ko nang lawen lang tua buffer zone kiti hi isu ke ni kho le hin movement no hi isai thei ding din muna om je in buffer zone wang pharisan maintain bol hi tin ki vai hom na pharisan ki su hing jing hi tin igam gi nga ho I volunteer ho inam se pa ho phaten coordinate bol hi tin
kilung khat ta a pan lau hitin I movement lo hin ta ka sin ki sei sit ki dem ki tai mo ho hi pai lau hitin kilung khat ta in mi a ki depend lovin e ma chang walin nam ngai lu na pa hi thisan hi ichung che wa chu sa leo hen chi kilung khat na hum thei ding hi je in nam ngai lu na nationalism pa hi amite ki lungsunga changsu ding in team na kan ne jovin tu chunga ichilang kangpu pi district thil so ji in koima lungla na chuteng le ipaha discourage chuteng le ai lo lama mi pui koina ne mang lovin kitil kho na zo a manova lamkai pha chuteng lamkai hang san nampi adinga thingama hungpang theiding ki sep na inzo hungpang ma hen ti hi achai na ke ya ka nammi pi te ho zo se tem na le til kho na taw na kan ne hi cái bảo mê pulun kichi sel zingen khela kichi ki do be ziong chi ken nong ka hedi en resignation na bol ji o hen ppg yong na sei su ken chu ting le apoi mo pe na ka gel chu silanga cm kem chanen bairo na hung the manen mundang ho azong chen kitil khona nei zo din langain kilo thing zo jong le mundanga ha panai pan di wi ti pa zong chu kala en ole kala hilam ina dia chana dia enge for zone hoi ta maintain bol di ti chu koi ma lu sa ta pu te ti na hi enge banen kitil nan ne yutin pandet nan ne yutin kilung tu nan ne zo te ti chu ken dong a chaina ga seno metin gulun ka ki paen phat kit zong le tham khana issue dung zu ya ki hetu ki jing ningen zong avelen the bridge minen kain tem kinin tu ni tha ai ki ho lim na chui chan chui tan ka ki pa e pulun kong ka ke pa e pi te ho zo se dam se lo